thom kali de si pini la bangso ahur ki pacho dun aghotna long ki dutum an arrest lamon la pela bange thom Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad Atumfan a business an bon lap unma pena mamat council an bon lap unma non bisara lam ji than sidang Bijoy Singh ke ita bhata da non pena mamat council an bon che unma jong si Karbi Anglong Thomas council ja kong dup long te Bijoy Singh ita bhata pena bolom chengon jong si Karbi Anglong Thomas council ja kong thepilang protang te Bijoy Singh non aron repen PWD an norms kar kan pena lang ni non hem chadon kachiki halata pasudam bang hardware dukan dola ta pasur panwango lalo pang tenitum Karbi Anglong Thomas council ja kong du buchini po a norm fulfill fe pin ben alang ni hem kachiki non lata pena mal patong bangon arrest thek protante lapen hardware dukan dola ta trading na sena ve pin si alang ni non so bangso hardware dukan sulai bom lata pena patong bango jong si ja kong du protante lalo pang te Karbi Anglong arat non ki dok prong atim Karbi Anglong tumhan ardom ji nilimata ardom ji ta pena bamat Bijoy Singh fan aprang si laheno ke chok chendai bang lo boka jan hawar ke Bijoy Singh joni si khai kachar boji mo abatai Bijoy Singh aprang nili pena chi bong lo kes englong pho president ni thang sing na chi bong lo nili phan ta ju me ju no gi punili ta non la pen case do bong lang nili ta FIR pe lo ni kan hinge prang la si non ke nili phan gali si Karbi Anglong Thomas council phan si alang ni ke challenge alang li ri sang ho do pik la si nanglit tum aja kong thepik kong te nep prang ita phata bon pm hada ala building basur pm hada trading la hardware dukan bon bithala lopong te Karbi Anglong arat ani tuman ardom ji aglo Karbi Anglong la pen Dima Hasao Sikdul district pule bang so tumarang duduni itu pupe ke non trading license da anutin tami se salam nang ji pu awareness bang department pe gipi ke hada ko pilo itu ke chokro dunite nai dak komane khai phan duduni komane khai phan duduri pun tum ningje je ke ta non son therak me lasona khorna gedi lage Karbi Anglong Thomas council ke chitherak ne chini ne delo chitherak thek lapen alang ni tumaja kong thepik lang prote pena bamat aprang sa Bijoy Singh phan ot thato nitum ge anytime nitum yong ta kiri lok lo konama kilong nitum ge apuki arang ko dai lo apuki arang dai deko nitum lem de chodai puni ge direct press meet an anons ni ge dak asi normal nepsra nang po athe lake in uniform in duty ke do tumang si areng pa sodun lapen dak ke do local inut dogbi mohen dogbi bhandare ge paso anno da thengwang aphu da thengwang jijin su me mati lage komane trading license officer tum dakiwang komane dukan chi bon non nang tum dukan kang habla so phane ge wangali isi awareness kopia posi trading license importance ma halo so phansi wang trading license importance ta thanlong le set totam te lage matha nang ko anu tinta kopi si claim ma asinili katunurian dami kilalo Karbi Anglong superintendent of police lapen SDPO lapen OC sar nangni tum tame prapjin ba langni thon nep nang po lapen council pa ekten nai bangke la bange thom tu phan ke normal pa pena mat or no labang sini tum ningje chot po thank you